ke bang apot pini jasime pet nilu tu nang tuhan press meet nang ke hang nang ko pakke la lo kada apor malom BJP songja po tu J.I Kathar ki hai aphan ifigi burning akam claim lo ASDC actually la tu ASDC kali kecapaklang atha kecapaklang si ASDC ta arlo pe na la tu BJP kam si claim lasi ni tu ke cinta tamil lagi lasi alang ni tu ko pia phansi niludum APHLC amai phu aki hai J.I Kathar efigi bange ke burning ma khala ke nili tum chata ho kar benglo arat se lage mahum promotion si thegam nong ala tum ki hang ke sarlang la pen J.I Kathar ke fan la tum ki putot nili tum thegam nong kupia pot kupia pham la tum efigi burning ma ya kam kido salang tum ki claim sai abang PC claim lo ma la tu mithang ka la tu chichini ne ne tu ngachina ma tengke athema kumat ne kaping khat pensi la bang so sai ke la tu ki claim langam sina la tum ha da efigi burning ho media thing la tum kaning je alam di je J.I Kathar ke hai that naga tum pham longle PG bicara, kusi apa yang itu? Lapen ke kuki tumhan longle PG kusi J.I Kathar ban bicara kusi lapen apa kiwan itu thegam longle. Selandam senang itu 6 sidul aruna tempen karbiang long kidoan constituency ta lake inglo akhe phasi pamong pi petlo lagi 6 sidul aron pensil lake ile tumhan nangai pi vetlo lagi inglo akhe phasi sitame 2021 aninkan ekor kachita hu song throgatun ekor kachita hu hala su longri kep oganke kiche tumhan pi det nang BJP tum chidong dun ya longri kep polo tante constituency keblo lage homosti keblo lage open category si lagi bikok lage la open category kibi nangji a ron masya bano 6 sidul ke athe kaduk kabe akar biang lo masi lage inglo khe base lage reserve det lage 6 sidul base lage na reserve det lage sahala suhud longri kep ki job husita lanon ASDC kuch parjam abang tu tu kunalo kidam lawa tu hala long recap ki che hati da nang bu ai court che to hu la tu thegdunong le da hala se ku pia polo BJP songja po tu ha efigi da bani le ken da hedunga question lage mandhala long recap ki che tu han ki bida alang tu che dondun pamiloma laki kithe tu question lagi tapi furki mo nang langi halasut APHLC party tu menco long recap ki chihan ki ke chidon le tu kani ge hai lapen non kar biang long ke inglo ke tu more than 50% below itu population. Karbia tunda ki below 40% below. Idam tanga press meet hu ASDC youth from asomja tunta ningjil de karbi tum 40% below bata kani lon la reserve press meet lo. La penke batai si SSIC pen isi a discussion program below that farmer growth center hala suhu aki hai elvin tara mata ningjil je itum inglo akhe atum keno ke below 50% below sida langdam sina 1951 aninkan asensa hu langdam lo polote itum inglo akhe pangrum pet pen 96% do lapen arle atum de karbi atum de 84% do kali 88% do 88% do
Sitan non 2021 hud ane tum asen sas lang damlo polo kante ini tum non karbia tum ke below 40%. Kaddu ko travel pang SC 47 ni ande tum 50% abyasin tum non. Again 1951 hud 4% kiche tum do 4% abe landam pemil hala su atham alama ke hala 4% nikela ke la khilonjia tu आदिवासी ला पेंगला आसाम से कि चेटिंग 1% ला so से भी landam pamil चलो नते सीतामिन नॉन कार्बी आंग्लोंग के second highest population के non tribal हाँ second highest population non tribal अतुम अतः अब हम 14 ता लोंगले फेलांग दोला कुम्मा दोला तुम्हारा लोंगले फेलांग दिपी है कुपी पॉप दोला तुम ठेकलोंग लेदर ना second highest population lagi la matha kraka mali APHLC Youth Wing tu nang tu matha pemenu longle phelang itu chot kali la tum anu tim da voter ID chot kai ration card chot kai la tum han pemanu la pusan longle phelang chakong gipi la pen ke voting ra chakong gipi la karbino termas council ke cari tum kali lang ma dan ke nang tum ko pia po la dum prong yang jahara seru ko pia po la tum han voting ras kipi ahuna tum teknolong le derma ajumi me alam lagi laben ka ajumi me alam lagi lasi karbiang long non itu makai no akai tum kapinrem me ke non tribal tum ben kiche tum ben bongo sena tum ben ini langdam sena bijar lo ido अब बिहार या सो तुम अनु 3 पोटा नों के वोटिंग राइट्स दोला लापेन के उत्तर बरोबर लॉन्सन सो इदुम थेकता नों पीपल नालो तुम लतम फान एविक्शन नंगी गुनिया हेरे मत नालो तुम बेन इसी की थिर ठीक अलामदम दगो मानो तुम बेन आजुमी में नालो तुम फान किदम तांगानु CM tudan roha akiha amatsi VGR long ke do akiche tumfan na eviction sei hala J.I Kathar dungani alam ke lage kaniye tha pura batui ulta phulta se kaniye usi CM akiha amasi ninje lasinang tum da ki do bihari tumfan ne CM tudan roha itum ne eviction sei na tum play puse lam chak ki pidikan hala su nang tum ko na lo me jang ke hala sul kunala nang tum gidu koke nang tum ithebak alam ki tok nir tum thekdam nong le rak thekdam nong le hala ki mesena thek puta nang tum thama chitin ma la non J.I Kathar raki hai tribal tum do aning si donanji bukan ni alam bentong nang tum ning ki soloma non borjan ha walon ki do naka tum ke Pisar pusar ani penda ki do naka to hasi J.I Kathar akai ke nije non ki bang ni naka hone ki pugali non ki bang ni aku ki tu hone ki pugali pisar pusar ani ben ki do naka tu phan ke itum S6 sidul arona tengpen alang tum phan ke lang konang jita itum arai du walam si kanige laben aho J.I Kathar akai asom tin kane ta expert 6 sidul to the Constitution of India, paragraph 20. Hada tribal area bhi top dake. Hada ka macho menta specific a tribe anam mention say. Je lake 6 sidul ke lake Karbi bhalo, 6 sidul ke lake Dimasa bhalo, 6 sidul ke lake Boro bhalo, 6 sidul ke lake Kuki bhalo ko topte. Sta hada ki toke tribal area. Pusito. That means tribal tuman ke acha kong do take. Karbi Anglong dak kidu ya jakong dulu. Sidam ithela mata tu manghuna nang nei. Antan men ke bang a tribal tumhan ke ladak itum 6 sidul along wilong bang ke lake restricted lake ni tuma chini lake. Puson ke dam tang ahu a press meet kidu ahu hala Manipur men ke bang aku ki tumhan si dak long le phela pinangji pusi J.I Kathar ke ninjena pule tala sole ke nei ke like. La tum bhan da ke din klong bang ke awe sita la tum ki du ki sun lo apot si
Karbilo autonomous council benta isi kerap dunai ke arondo. Kasi inglong akai pu amen pen. Relief ken ka selam ken ton kipedo. Dapat hak bagi itunda arat do. Muho da manipulong a situation ing samlo bote kunak besel kun ke ma hadak pen to ladak pen putot ing sam jin bela ton to kunanji pusi alani kenji. Kupia posala masalan keningelo. Kivan tuyani anda inglo akhetum ning sipet ning kenkam ka chiora peje palo athema mo itu autonomous ta hanglo bolo te alang itung manipur so ranchi donu nahi ke nagaland so ranchi donu nahi ke meghalaya so ranchi donu nahi ke nasi J.I Kathar ke over all life ka duk ka behan mathasi alang labang so lam kaninje ngal tum sola attack matha bro ar loop en matha dan participation kan ye tha abang tu kali J.I Kathar ke la pela ni ke ne dola nu la BJP somja po peda press meet la bang hai be samu bola be budi premson budi premson budi ni chine chinde lo Gulson. ha gulson ma premson la to mani ke aje te chine chimba budi alang ni J.I Kathar plum ni pusi ke ni kuna jakong melo labang so alam alang ni ke ni ke pini karbiang lolong J.I Kathar Johnson clan clip posonte 6 sidul alam tani tum chini ne deji karbia ke ma chini ne deji imo ke ma chini ne 6 sidul alam 60-70 years of prank kunal la bangso 6 sidul alam itan tanando pini alang lijong si itum tribal aja ko mela song da karbiang long itum 6 sidul mas nagachari labang so aron men itum mithang along ni phelang autonomous state ki hanga chokong dopu nagi than ambek na perang mangala halu alang itum so na 6 sidul ka angkang the to 6 sidul ke chuching tim na net to 6 sidul ke langching le de nangi to lavat tum accept bela ratum ke accept se pini ani SDC lo rata videlo ke kidam tang last MP election hula result alang ngala ke doke nota NOTA la tum se highest that lo pini alang itu si mesian bosan opini ani so tukla bide dia polo alang itu parti yang si mesian ingkang kring kimi ki chok bosan opini la bosan plan bide dia polo te kupia po opini la son SDC lo son plan ke alang itu mitha ki chok chi po rectify lo ehuri si SDC ben ni tulong dong kemra petang dara petang balam na klalo arlo lam bini nang khalik dakko nani to me SDC tu कि ऑन डुंग तुगे APHLC मांजुलो एला तुमन चिंकी चिथानु ओसा जोंग सी ASDC के चिदाम तुने एला तुम के चलांग तुनांगी पोलो तंते लाके इतुम फांग के चितोदलो नेले तुम के ASDC है नो पुसी APHLC के बांगलो चिमा था इहुर सी ना तुम निंकन ट्रेप हो ना तुम रोलिंग लो कार बियांग लो हालास दु ना तुम की क्लेम के टेक की चोक चिपना पोसी कार बिया अंगबों रोन माइन अंगदोलो kachi tu kichi thad nang dolo hembrit ne kachi kai nang dolo maratha kumar a party tumsi kar biang bong kachi tu ko pichi thara party lo pini phurki mo ngala ke duka lo SDC a party halo kar biang bong apran ke chabmut ahem abi ne kachi kai a party ke SDC a party lo phurki mo nang lo salang tum kito 30 department kiwan kachi pindak la tu akheng pialong le sita nang la nan la rangi ma osula mang patek la bang so la na pa me la bang so sum mesenji ma alang itum phala bang rectify la nangi lase J.I Kathar pha alang tum chahat ta ifigi governing bang ke tum condemn lo ta karbiang lo ara condemn la alang to ha phul ke le bata accept ni lo du receive lo peda peda ni kam no chiklembo sita apa vedelu nang tum lampo ke khatar atum phan SDC ni kibam atum manda de phone ko phul lam nei bo dola SDC tum mala hang bak bela J.I Kathar phan ka sorsa pot hang bak bela hok alam pen J.I Kathar ka ni alam kunane ki pomji phan mathari kar bengo ala lule la BJP nang toy dum pen la hai uta puta kam ni clip bang in pomji melo SDC reform tu la pen isi alam tu salah, bukan rasa tu lah, 6 sidul arong ateng pen puluh kan tela tu kido nangi dah arah jape, tapi ni arnian kan nang tu media na thelong, SDC tu udor burbulan kido abong ali tu mat eviction nangi pelam ninja tu, ninja je, kopi apa mana kita dah
Kupia polo ngi rete. Ha? Am hai ni pulo. Karbi Anglong ke second highest population ke latum hen. Sitame halatum han mage amek teacher ki det associate ang tum chikrongsi non tribal hiyanang bong ning isipet dopen king kam chior pet nang ji bu jaya ka thar kan yalong si baha re ke chok chi si ke thekan no bini 6 sidu alam na ki than bena potsi jaya ka thar ke 6 sidu alam na than bena potsi itum kar biang lo ara chini lo pen baso 6 sidu ben si non kar biang lo emcm mp na man bom lo ASDC arni huta la bangso 6 sidu pena jo salang utai apa pene rachari ang hoi in lo kang te la po ana kinne alam na ki thana bang pansi nang tum kahi no thek long ke ni tum ma bu ha pi sinang to na ku po ma na tum chima tha kidam ta a press conference ado J.I Kathar ka ke plan taksiningil lapen nang itu tak jini pamil lagi. Tapi BJP asongja pun atum tak jini pamil. J.I Kathar keningge alam ke ahok pe alam bu jini pamil. Lapen labang so J.I Kathar akihai labang so ahok alam rara thengno ningje plum pena po. BJP tum akimang bage fulfill fedelo. Hala bongo sena RSS tum akimang bage kukira ben karabian mong pachit bong pachar buya pasigi klem. Sala bang so lam kani de pela pot nong e kuki le ben karibian bong kachit bong ni pan our side de bongo sela to ani yang jepi lo so pot la so pela pot sin non la to kan spiget si pini arni jaga tala figi ki bani akapet khanda kani are chini karbian lo karbian tum lo dake handful lo chini pamelo lagi lasi la puson asai lang no ki klem magi in kontok no kali pula kirang tuji arni ke ni do APHLC party pens dame nang tum phang isi break da aking kam jiwa to nang tum ta chini lo kende pini karbian long ke APHLC party hello tang na party BJP tuman da of claim hu party ke APHLC banu da karbian long chok delo ke asam lo anta BJP APHLC pasi ta pheri chon ka pe than la lasi BJP tu amai tame J.I Kathar lam ningje je te paju te thiden nang theklong le de lasi nang tu mathakan akam ikan nang komani nang toy pe yang kan nang potula so cheplang nang lasi ni lekin nge thulo pini FG ke barning am heta le kitchen si pulo BJP tum se ke FG ke barning ASDC Youth Wing budak ke attack che pajam jo arno ke le BJP be la te close do ate close friend nang Jini pamil lagi. Kita tentang MP election hu. Kupini thebak alang dua parti yang thudul beri ASDC nanda. Thudul bu. Kupini thebak BJP han jom ma. Awi kupil ko jom ke. Namun theklong ma. Awi. Kali ta APHLC alang tu. Alang tu nasongja pom mena chini awi media lang top top tu ne. Kali ta APHLC, kali ta J.I Kathar. Ti polo lagi. Kamu cinggan. Nanti ASDC ta BJP abelo punjat ma 100% lo pini ab FG ka kan sini tum klang gal muni da phang ke pang theji pulte alam ben jukali akam me situm pang thekani thingpia rong ta abangso thing pi mema he no ma puke arong mane pang thekali a thek basi pang thegi bisalam na li thari chu elo labangso thari kenang chano lo sa athya bidete labangso thari gen tum pipoi ke mimi kusi kuige sisa bangso thar ichu even athi buruk selote laso thar berong ke mesen bujitum chinji ke exactly muni banga arji gelang mengali alam mengali akam mesin thegi pini laso gus bene SDC Youth Front tumge clan dalo tumge BJP achamcha binang lasi pini benge ala tum SDC han anong bajunor no mane SDC no ke do tum akim mesen tum do la ban tum chin tum ban tum do dei Sitame alang tumo song man kela ke SDC long amen MDR kela ke kera taxi di ko pun. Kalau pancong pun lasi mintu pun. Dolang ko dapat ni. Leaders and ASDC leaders are aware of the APHLC President statement from the last press conference. Here, they are trying to
distort the truth and mislead our people. You know, to mislead our people, to make confusion of our people, to deceive our people is the main strategy of BJP. That is crystal clear. Like in BJP tum atik-tik, a strategi ke lahalo. Itu makar biar tu phal itu minglang so phal pamang hung tek nangji. Chong phui tek nangji. Halalo men atum objektif atum taktik. Atum strategi. Lasi kar biang no aratum nanguduna ne. Pen chini lo nong ke to ong dong kar bi mare inglo het chini lo. Tedap het tanile phal singa son pen kuki dung dang proxy tunai ko wan conference nang chini. Sa nilitum hasne ke vikson ji nilitum nong het na ka do ni. Nili kami ke jinso ntulo tom han. Aho kala nili paper odong sia semili tang nili la paper odong sin ni kan ni. La tum non het pele do kuki du ni. Ni ban tunai ko ni tum han ke vikson ji pusa. To son ko. Nili puno arona ting bena tuma thana me. Itu islet na tingam sioni. Sitamin non kiwa kuki tum han bakela banke. Rondo poksi alang tumhan alang dam thanga de do poksi ilu tum da chak ku same apporting na competi dam ni kalang sa la ken tum je don du same da adona rab do poksi ni tum da ho mane na ke din chak ta hai mene la ba na tum je song ke mini sa bus na ku ni ho ge ni chak du na tum han ni do protect ni sta ki bang tum na ge to apporting ko dam ni la pen la halo ku pia por lo song ki claim ni ge itum as indigenous po amen pen itum inglo akhe po amen pen itum aka chirap ki momo da chira ga rang ku lagi itu sini pameni lagi la sola kupia por la BJP tu sini ne tu tadi ada BJP lo itu akar biat lo sini sita hala bongo sana RSS tum alam kroy krid la tum arpu sunan ko ini la sobena pose tum side job di plan la